Mubwire ko na kimwe nkibuze Yesu ndamufise ndabatsinda impaka kandi mubwire ko na kimwe cyo nkanga Imana niyo papa ndabatera kapa barihe ndabatsinda impaka barihe ndabatera kapa man nubone nipo we musite ngo wibagire ko mfise nouvelle identité sindi umupasta sindi n'umugangster ndi umwana w'Imana na Satani ndamutesa niba zicu ushaka gatuma kinashika urukunda dukunda ntabwo rugira imipaka ni Yesu my brother my father my God ndavira muri Yesu uzonyite SOG ndavyibone Yesu niba ndondera bazohura na Yesu bakoranye abapfumu bazane n'abarozi nanje nzane Yesu wanje bacapa amakonji abapfumu biki abarozi niki baza Farawo ibara yambaye imbere ya Mose afise inkoni gusa nanje mfise mwemu yera reka ndakureke wibwire ibikurikira umwana w'Imana natufise cyo nkanga abarondera beef jewe ndabatera impaga umwana w'Imana nta na kimwe cyo nkanga abarondera beef jewe ndabatera kapa ndababwire ko na kimwe nkibuze Yesu ndamufise ndabatsinda impaga kandi babwire ko na kimwe cyo nkanga Imana niyo papa ndabatera kapa barihe ndabatsinda impaga barihe ndabatera kapa fisi zatotse gusa ubu muzo tsindwa kapa waremye ijuru n'isi ubu niwe yitwa papa muriwe n'impore oya ntagupapa vyose muriwe pengine hutapata mu mufuko bishimira amahera nanje mu mutima ngendana ubuzima budahera sifise ubutunzi ahubwo ndi ubutunzi urabaza Yesu niwe yankunze nta